Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing up kami ilanti ya ke Surok, Saulan, lani kata ke 4 lane, ke bapanya so nadu kajing keng Om Sharpi, syadu tamabil. Shen kan sa urlong no, hadian bakat nat PWD, jong ke Surka jela. Kala shimkia, ban penhe ya kani ke Surok, ke ban penkelut ya ke let kawan jong kali, ki baju ya baro arp saw kenta, man lakas ngi leng ba kani ke Surok. Sembut Menteri Rangba Kajela ubak Preston Tensong, ha kaji keren bat kilat patai kubor ulai tu. Baki Deputy Commissioner jong ki Artli ki district kata jong ka East Khasi Hills bat West Giant Hills district. Kilapan krea syat-syat menta ya ki jingken jing dia ban siuno ya ke Baijaka jong kani ke projek Shna Surok Tulen na Shillong Shadauki Tamabil. Ubak Preston Tensong ubak miru ya ketnat PWD dang shen ulalumru ya ke jelang bisharkam bat ke National Highways and Infrastructure Development Corporation halor kini ke projek ke ban baitingka da ke Japanese International Cooperation Agency ya ke balamang pisah hadu syihajar sispa praponyo poin san klor tingka ke bakentop ru ya ke Baijaka. Kini ke projek kan kentop ya ke 4 lane na Sharpi hadu nyomer apar Shillong bat nang nepat da ke Surok 2 lane hadu Dauki Tamabil. Sembut Menteri Rangba Kajela ulai turu bagi District Collector jong ke East Khasi Hills bat West Giant Hills kidang penkreak menta ya ke jingken jing dia nak ke banta ban siuno ke Baijaka kenang ba onla ban sedang no ya kini ke projek kam kuloi. Kenemuan ke banga review ke dia ka ki projek songka National Highway Authority of India. Kepada kini ki National Highway songi perkhoj apa Kajela mikira. Te kawai ke dia kini ka ya ka Jorabat Umyam ka 4 lane madon ka tu kini klik jaka ke ba ki pai ba ki sofa nama ba kum hanong po teng por ba dap ka ka slay ka nanta ka don kamru bandon ka cross the overbridge ka bangi don kaman shna nanta kum shati shi umling idon kum balai sautu ligi jaka dengan review kita. But I instruction ru yo project director jokan hai ban speed up igini kam kanika menta kanika de ko working season kaba la kum lu shwa ban wan ka yur kana ba ki yo ban pendem nata number 2 ka de igini tool plaza ru ka wei ka theng te po sha juai sha te number 2 pada ka te ka ban le sha po rata shara de namar ki yas set up ya ka dia tool plaza ki don ka ton ki kam ke baki dan sakut ke baki haban penhe kenang ban light kan ka traffic problem haka tuka toll gate ka pundon de ya kata ni la review bat na kalian jom ka nahai na kalian project director la ai ka assurance ba un pendem no ikini ki kamber syaba kanika again ka monsoon season starts from next year ngala ai construction kalong ba sisin bangila khamta mangla la don toll gate ke collection ni realize na ki pai ba na ki consumers tengala ai construction ba pit abadon ki Surok ki jaka ke ba sniu ki bomba lak no kumuru priority has to be made haka ba ki dai ban repair no immediately to kena bakan pensuk ki pai ba bro ki safety guidelines ba don ka bagi ong kini ki signage factor ya ka project ka ba dai but ka road construction ladon lepa ka standing order ka standing guidelines ka ba we have to follow strictly as per that guidelines ba haki jaka ba de bandon gitu ki sign ki cobra ka de bandon ka crossing na tandon ka line ha ka ba gitu ki two wheelers teng ki ya kita ki brokot ki ladon lepa de ngiru ngi haban follow ya kanika guidelines jongka ministry jongka road transport ka ba kila ai sya ki jela juni prokoj apokar dia yiki signage ngihap ban strengthen ngihap ban penbiang kam tam yigitu ki prune accident portion kat ki badon bakan don ka signboard ka signage ka babiang kena begitu ki banyak kin sutu ban pikir tenai long ka problem ban hang ni kalong ba don king kita kejing kalong bagi nongnya kali pede kim itu teng pede out of negligence teng kia palat ya ka ke bala
kho ya ka ka labuk ya ka ka ba hila pen gitu ki signage jongi na ka we ka jaka ko jaka menta ko mantia no po POE bakadon ka tu ka reeling na pedek te ki bapli ban cross mdon jaka hap ya hadu ka jaka badon ka tu ka badon ka approach pada ka bateng si kilometer stek di hakum kitu ki jaka kam tam ku manong po pla long ka we na ki tau de ka jingkwa jongi ka long ba la kum nungul de bandon ka crossing over bridge kana ban pensuk ki pai ba tin rei menengi keren ka don ka issue kendiat ka problem ka long kalan problem bagi trai jaka begin sinaya ka tu ka over bridge both sides mo na ka right of way ka ROW ka biyo namar kala hap sika jaka jong ki private mo chani ro hap sika but right but left ka hap ki private landowners tika problem teng kolong ba kim aja kaya ni bangin sinaya kini ki crossing over bridge ki respective DC piong DC riboy ni ki DC east ne west Gentiles ba la kumno kin take up ya kan ki issue kin khot kin persekutu iki try jaka bukin singo baban aja kan nomor hardly na kawi ka side ban snai gini go bridge ngatrai kan bam la kom nur 10 to 12 to 15 meters only 12 to 15 meters dot kam ya jaka telong ka banganga kerpat ya ki try jaka bukin singo baban kluj musim kan dia kena makan persuk ya ki kan persuk ya pesnong ka thau ba koi la ki ai ka jaka kena mungkin sna ya kan crossing over bridge project director jongka national highway namar ka office jongki ru padon nang ne po Shillong de maki ke ban le ya ka day to day repairing maintenance jong kini ki surok national highway ki bala shimti da national highway inde shu da ka department jong ka state police jong ding na ai instruction ko mo pi la de ai instruction in presence jong deputy commissioner di sina ten po tier 1 na po West Jantia Kiwan na po Ribhoy Ruwan na po East Kasing Suwan nang tay na po Maukarat Kiwan nang ta Natura Kiwan the instruction has been given ba nakaliang ka district administration kan sikaw bahaban follow it up ban page ban update yung radon kanu ka let's say ka jing bombit pembiang hakalentiya entiyen kabadaipat ka national highway bakin update bakin inform ya ki officers jong ka national highway kenang bakin le ke badukam ban penbit ban pembiang ya kalentiya